Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People haka arphuwe terik no pra arjar arphuar. Kaladawa yu menteri rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma ban wengkam sipor yu salgira armarak ubabat ru kum director jong ketenat printing and stationery bat kum sekretari jong ka sorkar jela. Haka jinga kren bikilat petai kubur u assistant secretary jong ka FKJGP uba regional thaba uloong bagani ke jing dawa ban wengkam sipor yu salgira armarak kalong halor ke jing keno ba udon keti ban pendan kam bakla ya kapisa ka bakot hadu ar kulur tingka kabalamang nakabenta ketenat printing and stationery. Susu uba regional thaba ulakam ba keseng kalalap ba salgira armarang ulapanan kam ya kani kepisa kalong katkum ke jubab RTI balayo periang do ba agent star kur kalang bat katkum balapau hakilat pathai kubor. Nakaliang jong ke FKJGP kal aipor ya ke sorkar tang siphausngi ban wengkam sipor yaw new director kat badang yai ke jing tokit balada ke sorkar kam skap ya kani ke jing dawa nakaliang jong ke seng kala berngam ban khang tala ya ke office jong ke tenat printing and stationery. Aku lam juga aku mau stand just secretary juga pisang kami original thaba ngilayo kawai ke jintip ke pati kenal ha aku ide bat kajing berkam baklah ya pisang korba daka office jangka printing and stationery department ya kepala iru ha ka po ka Shillong Times ke bagatar jungka kali tutri pada Julai arjar wa barhak ni ke po on kubor la thoru ba ya kani ka tukar kam baklai ke pisa kade hadin ba ka CAG report ke ba layo nak audit la shamba uni director jangka printing and stationery department ubekerteng salgira armarak ila berangkam dia bisa ke basong dor hadu de ar krur kendai lah poin sopnyo aja ya ke ba ya kani ke jinglap ayo dak makan ke RTI ke balak file do we lawyer berdeiru social activist bakateng agent star kurkalang ya hakani ka RTI ngilada paru ikishti minin kasing kata ka arpo tarik ubnai bakar ja arpo ar shau chief minister Konrad Sangma ba ngilapa ya ko ga memorandum aku bidai bat kani kajing perkam baklai ke pisah dauni director jaga penting stationery hakani ka complain ke bangi ngila show ke ya ke city bangi pak show chief minister kalong bai ba lalap ya kani ka audit report bakalak filing bau RTI ba agent star kulang bala syam ba kapoi hadu R.09 crores ke pisah but nakaliang ke sorkar hadu mentah kam syam la penken reakam dan disuspend you nakapus ke bobat kum director tinggi nakal yang keseng islo ba ka jingdon ke juku hapo ka juk department hi haba kadan ka inquiry proceeding ti kemot kanlong ko banyo ya ka jing bisa ke bahau ti hadin ma ka nakal yang ke government rule ke depa ke notification bagani ke notification ke di kepala ai ha ka apna Julai arjar wa lingba ka printing and stationery department but ya kani ka department inquiry ru la head da IS officer Simati Ripenar Lingdo ibidi commissioner for departmental inquiries government of Meghalaya but kumjuru hau tarik bebut bat kalai putri bonai September arjar wa la Shimtino ya kani ka departmental inquiry Dr. Shakil P. Ahmed IS berdiri perspektif di Government Meghalaya dan Water Resource Department. Tihakan ni ka
akan hadu mentah kesni ni macam lai kanu kadak nakashin kebangi ba nakaliang ke government kila shimrai hak bidi bani inquiry ila iru ba yakni notification ba amen lai potem bisa tambah ada aru ke bawah nak order pada governor la pensyai ba keladon ke kejik benar kambak lai pisah kakum ka order report but yakni RTI la bani kadang hadu kumba chispak dan prapit nak kambak lai di hani pilak banyak yang details berkhoi bakumno yang pisah penerkam but kebangi ni nak liang FKHP ni kuat baga sorkar kadang kam ban penkenriak kam ibu berani ban suspend yang di director nak ketika department juga pertingkat stationery katu kebayat ceput kedai baik hakaba katu ke profit om bayat hakut kedai baik kam cukup kut hakabai dai baka transfer ke jemu kani ke misappropriation of fund part ya ke jipan kam baklai pisah part kapat dicakut kadang-kadang apa ke department inquiry hadu mentah dia hadu kani ke sekiru impat cemai idak yang impat cemai ya kenu baka sorkar Meghalaya ke bahkan ai kini inquiry tu hadu mentah kapat ai dia hadu mentah ni nak berkepilin tiba lalu kata ke inquiry kawan nama-nama kapur ni GE ke hagaji penerkam baklai kepisah ni ganu-ganu ke inquiry ke baka set up dekat sorkar ngem GE ke bandong ke ba dikena ke babai dia tak kata ni nak kalian keseng idawa ba nak kalian ke sorkar ke depan cim kia ke bede begini kenang ba ke jim bisyahok kan wan ya ke hagaji ke pemimpin ke sini ni lah mention yang ni ba nadu ba fi yok pedang ini ke sini ni ai por ko expose ni ban cim action hak bede begini ke kau pada kesorkar kam lei ini haban ikang talai office coba kamera director hadu mentau orang pagi kum director jong kani ka penting stationery ya ka bangi kum kiseng ni snow lingo kan habadan kanu ka departmental inquiry ni kena ke departmental proceeding kidai bandan haka on suspension ni kila ban transfer yu coba department namar lada udan hi ubala bapak kam makalai pisah kila ban tampar evidence kila ban nek pun ki Nama kadung the feedback yang kami gila service rule, yang kami gila service rule jangka balasan of the government, kadi disciplinary and appeal rule 2011, ila syam bahaka haka part 3 jangka subsection 6 kalau thok syai ba the competence authority or any authority to which is subordinate or any other authority empowered by the governor on their behalf may place a government servant under suspension. Fi kata ketika rum kerul ke balak synahi ke sorkar. Dalam ke sorkar kamle ini kamu kepeni berada ke syaliang kan. Nomor hang ini haka sub clause pada ke jangka subsection 6 jangka section jangka part 3 part on where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending where is in the opinion of the officer authority has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state. Fi nomor hang ini ke suspension kedai mengishim dapat notification dari April Januari arja arpo sorry kepada itu chapter 1 filak panyo ini copy yang saya fi yang bangi ngishim ba ni follow kat kum karul berke prosedur kepada government ni kat abo pi ni rasio jentip dang shen ni kan nomor abangi hadian bangi bakal ni ke New York ni kendo ya ki jom ya ki profile ni RTI ni labba khamsham proceed ni ka case dia nak kalian ke government ke macam nak syamkhia tin nak kata nak kalian ke jongi kum ka kiseng balang ki bapek ngor ki kam sab ki bangi mlak ban tolerate bangi imka ban ailat ni kam sab kampong nam kali ka pisang pat ba ya ke bangi kum sengi follow up ban ngilap ba ya kan ke inquiry hadu mentah ki macam nak tinggi nak kalian ke sengi man sengi apa ada ke city Syau chief minister namar ya ka Siti dau uniu social activist tu ba agent staff Kelang ada part show chief minister ni nak kalian chief minister macam mana dan tak kadang ni pak dengan sebuah reminding letter nak kalian jadi pak kaseng body ban kam manship initiative steps ban ada ban suspect dan dia ban transfer ke another department tak kata kabar yang jadi kaseng ni pak ibu ni nak kalian ke FKHP ni juran kedua kejingwat banyak berkejing tipnya kejungi ladang iyo penuh information aku badan penuh kejing bamsam
ngilik ban kendang baik ngilik ban wat jingtin ni file ke RTI dan dalam file ke RTI ibu agak jing start dengan sorkar kan ada ke sorkar kamsin kiang ni man sing ya ban push ke sorkar bagadi ban pendak bagi kampang juga ma fi kemen yang dalam besar kalau ngi fiba nakanya ke sorkar ke set up inquiry and one inquiry to another inquiry Henry kamu jumpa national Henry ini nakanya ke sorkar ini pressure kan in pressure ke sorkar ba David ban pendak ya ke inquiry mendai ban cupen bit upai ba nama kani ke jing peran kam baklai ke pisah kemudian ke pisah sorkar kemudian ke pisah jena ke pisah upai ba ya ba peran kam baklai ke pisah upai ba te ngi rungin IT si upai ba kan bon besar lah hakani ke RTI fin lab mo limba kani fila ban pej apo ke Shillong Times hak Shillong Times ke di Wednesday Julai Industri Arjat Kuar ya kaba ke audit report kalau dekat syai ba ulapan kam bakla ya kepisah ke bolong atur tam hang ni lak tho ru ba kidan ki kejing print ya ki kot akador ke bolong exit ba kadan ru ke tanda ke bam syam lak khot ke open tanda ti kadan ru ke bam kejing ai ki penting mo ke ham showgram ya ka ba hadin ban ya ka ba mensuka iki kot hakani ka RTI fin lap pa ro khoi ya ki ti kejing perekam baklai bisa